Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira program y'Ebyamagara kuri Kayumbi Sivile nokora kandi we bari kureba TV West. Omutebe kanisa Gloria Kanyonyozi twagarukana program yitu y'Ebyamagara lizoba kandi lizoba nabo ntwenda kwega ahandwara zirikuteganisa akanwa kandi lizo ntwenda kwega ahandwara irikuteganisa engino. Endwara ejinemanywa nka Gingivitis. Kandi tuine Dr. Brian nwarabe natugisa ahandwareji ubiro bwingi ine ndware zirikututeganisa zikateganisa nkakanwa konko otari kumanya ngu ebyo rukoromuka nibyo birikureteraho endwareji yakuteganisa mbwenu ninkushaba ngo shitame nibingi Dr. Brian arabe natugisa izoba kandi waba nenda kutwegaitaho zo musumi yawe zo messages handika ikigambo Ebyamagara sigaho umwanya tahe ikibuzo cyawe n'emyaka wawe naho rukurga Otutsinchira hari 8 naroza ha Facebook page TV West nehinda otukuratire then otutereho n'ikibuzo cya program y'Ebyamagara nekukibwaho abakazire health products bene byo kunywa Kazire lemon green tea, Kazire aloe green tea, Kazire vit fruit juice, Kazire orange tea, hariho n'ibyo kunywa binde bisiye bakozire nka Kazire power tonic ngo kumara beno mbireba omukatare nubugurira akabeka hansi kandi nibishangwa hona katwanitse wa Dr. Ndargaho. Dr. Nagwakira ha program. Nakira namazina mbanyita Dr. Bangire Katonera Brian ni mushawa wamenye. Kana shemerwa kubandia. Gingivitis ni endwara erukwata engino. Endwara ejiko erukwata engino ireteraho engino yazimba kandi neretwaho okukirana mnonga twabasitari kuyonjaje akanwa kaitu. Endwara ya gingivitis yabetaragurirwe nebasa kuretera omuntu yakuka amaino hamwe n'ebindi bizibu by'amani omukanwa. Engino niyo nubwo mubiri ogwetorira amaino gona goine kuko kuribaha ejiyona n'engino mbushaye nebyasha mutaka mureba munonga kunke ejiyona n'engineji. Gingivitis nangashi endwara y'engino ne kwata ogumwanya gunabereka ogumwanya gwona gurwara nija kongera kubashoborera signs nangashi akamanyiso k'endwara ejo. Endwara y'engino nangashi gingivitis neretwa ebintu bibiri. Ekyo kubanza ekiri common nebyo kurya ebitutakwiha mino ebikusigara ha mino gaitu haze byo kurya ebyo engino na mino hariho mwanya engino he kwatira ha mino hariho akanya kakusigarayo haza akakanya ko ebyo kurya nibikira kukwatayo ekitweta dental plaque haza kukweza mino kakabura kuraba hoje kukweza mino brush ekabura kumara ebyo kuri ebyo bimaraho bwire haza amachwante gitu ginemu ekitweta mineral salts nango mineral salts omnyakoreti ngukunda chobora byakwatagana na obyo kuri ubu hatubija buguma oshanga kutakubasa kora kikurugama haza kubuguma butanka gumana buteganisa engine atengino yawe rwara haza kwe kurware gumerwire mpako ijiruka ukareba umushaha kabwihamu that's the first cause of gingivitis. Ecya kabiri ni oburwire obwengino bwenyine. Hariho oburwire obwengino infections zengino nkakakoko akutweta HPV kakwata engino yawe human papilloma virus engino yawe rwara ebwatuka egere bironda. Those are the two main reasons causes of gingivitis. Hariho endijo ya injuries
ko kuba wafuna injury engino yawe rwara wakosa toothpick waye chumita ndio ningamba toothpick munonga kwa tukuzu recommendinga waye chumita orwara any accident yona ni kutahoki ekironda nanga engino yawe ne rwara yes abana na conditions kuba twine ezikureta twarwara engino nanga shitwafuna gingivitis icyo kubanza no kubura kweza jamino gawe icyo tweta poor oral hygiene wotakweza jamino gawe utarku kwiho byo kuriya biriya bikahwaho ubukuriye ubone buguma mu kanwa buguma rino eri buje buzagatiye rino naki n'engino haza kubukumaraho bwire buguma nko kuna nacobore urete engino yawe yazimba urwara icya kabiri icyo tweta hormonal changes ko kubona impinduka y'induka mu mubiri gwawe engino nayo nezimba especially nk'abakazi benda izimba yona ushanga izimbire ekujwa no kujo haze icyo that is another predisposing factor icya kashatu ko kubona endwara ezikwata umubiri gwawe ubona for example ko kubona ko kubona shukari generate birundo kutakora ki obutakira shukari especially shukari eyo takoragurira nange yo tarukumanya yo yonka nerita kano kabuka engino yona yabwa tukayagira ki ebironda ecya kashatu ecya kana na mino kubagarwiri erino ryari mu kihengereka rwara uburwire bukaza hansi kuri yo mu ngino emzeheri nereta engino yawe akora yazimba yahinduka nerangi haza kwe kuzimba gingivitis ecya katano ko kuboine stress nayo nereta wananka wazimba mu kanwa so mwitantari stress yonka nereta umubiri gwa mani hazo mukwamanaho infections zo mu kanwa especially gum eyongera nko kuna nabagambiro kare akanwa niyo ndeberwa meyaki yo mubiri gwitu gubona so gingivitis ejo nango burwire bwengino ni leta muno wandu twereka something is wrong inekiroho omubiri gwawe then echamheru abantu abo abinemze yo kuresa abinemze yo kurya itabe kurya merungi ukaguma no leta engino yawe waguma nogitaho bwa damage consistently engino negumeze imbere twaza kuzomuka humuro gake mnonga utargaho ntugaruka Ebyamagara nebukukibuho kazire Health Products Limited nibakwishaho kazire lemon green tea drink kazire orange tea drink beine na vit fruit drink nywa ebyabakazire oshemeza amagara gawe mukurikiye mu gahumuro kandi iki nakicweka cya kabiri cya program y'itirizoba Ebyamagara washike ngo turiyo twega ahandwara erukira kuteganisa engino kandi kine Dr. Brian katugumize mu na program obumanyiso bumwe obwa kubasa kuraka kumanyira ahandwara eje engino erikumanywa nka gingivitis ekyo kubanza n'engino kutukura munonga narishikenda kushamunka papo ekindi engino neyoroba munonga kandi etandika kushasha wagikwataho nari ekyo kurya cyagikwataho waba noyeza meino engino ebasa kujwa ninga wanorabya muka toothpick ekindi akanwa nkatandika kunuka waba oyine endwara ya gingivitis engino yongera kuzimba no kworoba kandi engino eguma netembe ruguru nerga hameino hatko kubone gingivitis nereta engino yawe yazimba haza omukuzimbomo haza mu myanya mingi hagati ya mino gawe haza imyanya ko kurya kuona kakwatiramo ushanga utakubasa kweza jamino ko kweza ukomaha mutu byo kurya biriya bikora ki
bugumamo haza kugumamo bijunda uhendero nunkirenkahi akanwa so ko kubana nunka akanwa one that is a sign nakamanyiso kamwe ngo ine gingivitis ecya kabiri kinana heza nangwa gamba muri yecho engino nezimba engine nezimba eka extent yo kushanga nojwa omukano so ikikurete engino yawe yazimba nabo kugira ngo buriyo buntu kuba kwatira muri ino bwawe kuba hama bwabugumire bumana bugi irritation mbweni bumana bugiteganisa hati na yegeza okwerwanaho ehendereza imbere hazayo bushagama bwingi ehendereza imbere nicyo kushanga izire wagira icyo watayo ubu kwata mu boyeza urebe engino nejo akanda akamanyiso kakashatu nako nuko kakaritahira mu ngino nkareto engino kuzimba no kushanga nojo mukana tokusasa kunka uyutanu ncweresha gama ukigiye cywari kigumire ocwera ukigire cywa okwakwata ocwera haze icyo nkire twaki engino yawe kuba ezimbire okuzimba okukuretwa bwa buntu buri obukwatira mu hagati y'engino naki na mino hazo oshanga engino negeza okwerwanaho ezimba that is one of the signs then twineho engino yawe kwerera hariho umuntu akwije akagira ati nyuka ninda mino ganye nigariha ngaba maringo the main reason is engino yawe kwe kuzimba yaguma negeza okwiyo bwa buntu buri obukugiteganisa igmane yerya ushanga nehwerera hata mina gakuba gari umungino kuriye kugira ngo ngino yaho ushanga gari yahera garebeka kagari maringo kunka ushanga ikizubu kiri cyaretwa ki engino yawe ejeje tweta gingivitis of which the root cause nanga echa kirete kikuru ndwa burofa bwito tihamo so ubwo bumanyiso bukuru gingivitis ekindi ntasa kuba hari obusasi kuko bwiro bwingi gingivitis tekushasha ntasa kuba hari obusasi nanga bitaro nanga ushanje noribwa nenda ngo mwe notamakati rudakika ijo ni sign nayo ngo engino yawe rwiri nanga shoye ne gingivitis prevention nanga sho kwerinda ekikuru no kureba kangwa mino twagayonza tuta but for now tugeze utweze n'unde biro umukasheshe waheza kugira icyo wariya breakfast na nikiro waza kubyama ibyo birwano bukora nukendeza hariki kizibu cya gingivitis ecya kabiri kwerinda ebintu bikuturetera stress ni endwara y'amani nigera niyo nokikenga nerite mu biru gwa gona gwacyankarana ecya kashatu kuba oine nanka endwara zikureta homo nanka umbiru gwa gwacendera amani ugendo ziraguruza akumuntu aine shukari konka kujigiragurira takurwara bizubuye mu kanwa umuntu aine akakoko ka sirimu akagenda akakaraguriza akakamerera imbazi takurwara bizubuye mu kanwa ekindi kuboine mu amino agarwiri namwe ine mu amino agatatembekerinde nozo umushawo wa amino agatebekanisa gona agatembekerinde agatereza gagarwire agaragurira noshanga gingivitis waji containing ushanga itakikuteganisa gingivitis twahirwa tukakureba wijo mu irwariro tubanza twaronda ubumanyiso bwayo bubona cyo kubanza n'engino yawe kushanga izimbere engino yawe nera kukujwa then above it all kushanga oine ototurufa tunaningambe kitweto mu rujungu calculus oine calculus omukano icyo cyonke icyo kikuretera tugozya tugiyaho mweno ubu buntu bona tubumaraho so koko boine twagambe gingivitis nereto ibintu bibiri cyo kubanza no turufa kwatiro mini
twashanga mu ncu cya leta gingivitis yawe no shitama tukora treatment eyo barakweta scaling and polishing neyi hawo turofu tutuna na mino gawo tugataho gaba smooth hatukuga kuba smooth enjona yawe kurapsia ikira ukuzimba kwaho no kujwa kwaho na no kunuka kubikwaho obaje na gingiva yawe eterera twashangwa in infection y'engino ikirigira infection cyeyo ine tugira gurra kurigirira ngo kutwagireba then cyakashatu twashangwa wafutire still tukuragurra usually no kemebazi nanga harakabazi kuba kwita mouthwash ako wo utakashyiraho umushaho you can use a mouthwash as you wait to go no basakosa mouthwash ejo utegirize kushikira ki umushaho mouthwash ni nyingi omukatare ikikuriye mouthwash ine cyendeza arki gingivitis pro nanka obumanyiso bwayo konkano botakira ujora kuka uzo umushaho akutebekanza twaza kuzomukahumura kandi washike ngo ebyo kwega bikiriyo bingi kandi ninkwamiza ngo nebingi ebiturabe ntwega elizoba okukirana mnonga ebitwakubasa kuhinduraho ngo kutukutwaza obutosha wona omuka narishi okuturukuyonja akanwa kaitu ntugarika ntarga Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Tuagarika nesitreka ecyamuheru ecya program y'ebyamagara yeri izoba tubasima ahabo kugumisiriza kandi na nokunda TV West tukine Dr. Brian oshike kunywa byo kunywa ebyabakazire health products n'ebirungi mnonga ahamagara gaitu katugumize muna program omukwetantara no kurwanisa endwara ya gingivitis narishenye endwara rukwata engino abakugunu bahabura ngo kurinkibasika umuntu akayereza amino emirundi ebiri mu izoba narishikuwa kuba nobasa oyeza amino gawe burukheza kurya bongera bahabura ngo toothbrush yo rukoresa narishaka rukoresa kweza amino kuba kari soft narishikorobi kureba ngo tukahutaza njino yawe ekindi buri mezi 3 kureba ngo toothbrush yo rukoresa wagurensya eriye nkuru wagirgaho kandi burukheza kurya ukareba ngo ibyo kurya ebyatsigaro amino wabihamu bongera bahabura ngo kurinkibasika umuntu akagire uwo mushaho w'amino mu mwaka kandi kwetantara akoretse tabe na no koresa shikari nke warugotahira warro bantumwe oyino kukimanya ngo gingivitis egendwara tekora kukakukira especially areas rwe ubu burofa bukwatira amino mbone cyo ino gukora no kurebeka ngo washikira umushaho wawe burmezi mukaga nanga waringize umurundo gumu mwaka umushikirire aguma kukebere ikitweta dental check up ikizubu cyone kikuba kiroho akitebekanza yes then ikindi twino okwetantara ebintu bikureta kanwa kitu kakora ki karwara nketabe etabe amerungi ebimbibi kukira kureta nanamarwa mbwe namarwa people who take a lot of alcohol nagonga leta orimi nibireta orimi nana kanwa kagire kojo azeze nkojo nzija ziretwa mu ekokoro nangashikansa so tubikozese konka tubikozese tukozereki tukuchumanya konka ideally ikindi kitwino kongeraho no kurya je icyo nangwana ntaka kigambiro je konka the more the balanced diet the more the diet is balanced ubu buriro okukuchendera twitaga vitamin C ne yamba mnonga hakikwate n'engino yitu yomukami
vitamin C ne leta engino yawe yakora busya yagira amani yarwanda so kuko kwenda kugirwaza ushanga utine shonga yona engino yawe kwe kuzimba na nabagambira umanyisha ne leta engino yawe yazimba icya kabiri engino yawe hwerera icyo kubanza ya leta engino yawe yaba mpango ate enginere kurana naki na mino haza kwikorekurana na mino parts za mino zitashimye kwa ziryo mukana shimye kwa zirya hansi y'engino hati ziza heru haza nzibanza zitasembeho nanga sensitivity so ko kugira icyuwariya cyakwata hari hatufuna ikitweta sensitivity nanga mino kutasya ki tasembeho kutasya ikintu kikoze icya kabiri engino yawe kwe kucendera ya cendera size still parts za mine zichemu kwa zitari heru ziza heru hatushanga amino gawe gatandika kutasembeho niyo sensitivity nanga shi kurra wata ichikusiya kikakutaha niko kakwata karoho imwe bagumanitwe okusya ahamuheereza program imwe bari mnonga program yetu nuko yahendereti elizoba nimpamyangu iwe nkomuntu ine kiwayega omuri byona ebyo mushaho yatwegesa no basa kuhinduraho uko twire no twaze bintu muka no basa kuhinduraho uko twire no yonja mino gawe no basa kuhinduraho uko twire no raguza no basa kuhinduraho aha bintu bingi kurenga watura amagara marungi kandi akanwa kawe kaba healthy program ejo ishengune kushibo haba kazire health products kandi wabanda kugurira mbwingi narikubashikirira no basa kubashanga ahikorro ryabo ri ahamurugoto rwaza kabare mukono gwa buryo wabure kwikomurti omurembo orwambarira twegeite ho butoshabona no butakubantu gamba ahitakwatire ekitakwatere nene cyo riyo no reba omagara gawe zo musumi yawe zo messages handika kigambo by'amagara tsigaho umwanya tahe kibuzo cyone myaka wana ho rukuruga tutsindikira hari 8 naroza ha Facebook page TV West Nehinda otukuratire kandi otutereho ikibuzo cyawe nza kutukiza tubasiburira aha nabandu Gloria Kanyonyozi twabastaya yise Dr. Brian Bangire kurugari nabunani nkora nabo Mchungzi Joshua Natujka tene kinde kiturukubendeza koreko busenje bwa mukama hanga barinde Ebyamagara nebukukibuho kazire Health Products Limited. Nibakwishaho kazire lemon green tea drink, kazire orange tea drink, beine na vit fruit drink. Nywa ebyabakazire oshemeza amagara gawe.